زانینگەها شامێژی کەڤنترین زانکۆیان ڕۆژهەلاتە ناوینە. Di sala 1923 de bi navê Zankoya Sûriye bi rengekî fermî hat damezrandin û ji sala 1958 ve bi navê Zankoya Şamê tê nasîn. Xwendekarên Kurd bi hejmareke bilind lê hebûn û xwedî rol û bandor bûn. Lê ji destpêka krîza Sûriyê ve hejmara Kurdan li kolêjên Şamê pir kêm bûye. جبر جوجل كوليج الجامعة تنن لدوري كردي تنن أم مجبور دبن أمتين شامي أم دارن لاطقية بينما أف كوليج المناطق لدوري كردي هبانا أم ندهاتن شامي روشا شامي قلكي خرابة خاصة بشتي في كريزا سوري براسي أجد حزارون هاد لفرم أز دبينم هجماري خواندكاري كرد كيم بونه ده حزارون هاد بيترو أنا هر كوليج كيت د كردا دبينه د خواندكاري كرد بينه تسسيات بي نزيد بيهاوي اف دیمنên taxazoravan e got xwendekarên Kurd dibêjin ji ber buhabûna kiriyaxaniyan ew neçar li taxindûrî kolêjên xwe bi cih bibin mîna taxazorava, meze cebel û xezan û ev yek jî dibe kêşeyeke rojane ji wan re. گلکی زحمتیات بینن جالیه کریا خانیه یعنی ام جی کی نزیک کالج کریا بکن 40-50 مر لازم مهی جبر ولو ام تن جی کی وک زور آوا 15,000 بس اوجی دوری کلیه می یعنی ام گلکی زحمتیات بین هم دارن کلیه دی سرویس مر لازم هم بگن کلیه وغيري ولا جي سدوا عقاج مر لازم هرن ور يعني دبش 6,000 مهد يعني مصروفك وكيك جران سرمه ji ber qutkirina riyan û berdewamiya şer li ser xaka Sûriyê, xwendekarên Herêma Cezîrê ew tenêbiriya palafiran rekarin herin Şamê. Lê buhayê pilêtek firokeyê li ser wan pir giran e. هاتنامە جزيرة حتى شامي بويب طيارة تانية إجبار ري هاتي قرتن لأم جاء حمدمي أم طيارة سوريتين ونحمدمي متوفر الطيارة فأم مجبور بطيارة خاص بين وكري أي 24,000 شنو هاتنا دبو 50,000 بقلقي جران سر طالبي كرد إجبر إنه كسر كرد بخوا ملتي كرد فقيرا وضعي ما اقتصادي الناس محين جوار إنه في مبلغها هم بقدمين طلابي خور Krîza Sûriyê bandora xwe li ser tevaya beşên civakê kir, bi taybet xwendekar, gobrêjeyeke bilind dev jî kolêjên xwe berdan û koçber bûn, ta got li welatên derve xwendina xwe berdewam bikin. Gelek ji xwendekarên Kurd neçar dibin li zankoyên Şamê bixwînin, ji ber nepeydabûna hin beşên kolêjan li herêmên Kurdî. Lewra ew rastî gelek estangiyan tên ta got xwendina xwe berdewam bikin. Îvan Hesîb Rûdaw, Şamê.